nyakubahwa Paul Kagame yari isobanukiwe azi abaturage je natangaye umunsi kuri Goma batera igisasu kiramigo twirangiza hejuru bagifashe izo mbaraga twari tuzi ku Rwanda rugifite kandi twebwe abaturage si twebwe tuja kubahuza u Rwanda ubundi nico leta ihabereye nimba u Rwanda rwarinjiye twebwe tubaza leta ngo se ugo Rwanda rwinjiye gute ruriho gute Dr. Sam nimwe mushinzwe imipaka nta munyamurenge nta murututsu ushinzwe imipaka ni leta ishinzwe imipaka ukandi umukongomani umuperezida wese w'umukongomani wa Kongo udatunza akaboko kuri Kagame iriya delegation iri mu Burundi iri gushimira Neva tubita Kagara cyangwa tubita bande ntabwo ari Akagara ni ibivume twarasibutse ikiriyo narasibutse ni nababona bagarutse bakabariza mu banyamurenge nzoza mbwa ngo hayi marihemo numvishije ijambo ubwiza ntibuhuye n'ubwenge hari umugabo muremure gutya wahagurutse avuga ijambo avuga Muniga ntama yigeze kuvuga muri Arizona aravuga ngo ntazararatisha umuntu ngo ashimiye Imana ngo ko Imana yamukuye ico caha ariko kubera yuko atihanye bivuye ku mutima nubundi amaraso ari mu kuyamwa buri gitondo ari mugoroba cyangwa yica umwanzi w'umunyamurenge umwanzi w'umunyamurenge kandi ari we mwanzi w'umunyamurenge arica bwene wabo sarura nahantu manyota yagiye nanuza uziko sekuru wa manyota yisha umuhano w'abasama urashira iriya ni ibintu bimwe bibi iyo badasenze manyota ganti yagize yabaye nkabene wabo ngo basenge bikure hiyo mivumo abatabizi iriya ni byabimukurikira ikintu ca mbere i Burundi novuga ntabyiza bihaba kuri twe twiciwe mu Gatumba nza nibuka imwaro dukubitwa tugira ariko ni kaga kunzi kare kadushutse nako ara twirukankisha inkambi yewe inkambi sinzi kundi yagizeho cyari president twisanga abagore n'abagabo ko barakubitwa gusa tutaza amakuru ariko nyine yamanyanga yiwe hari umusaza wigeze kutubwira ngo imbwebwe yirutse cyane ngo izite inzira urumva bariya nabo bataye inzira gusa nta mwanya tukigira ko bavugaho ariko ikintu kimwe no bavugaho bari yubarebye uyu muntu afite umukoresha adakoreshwa n'ishaka n'uwari we arayobogwa kubahamagara Kinshasa bazogera n'ahandi bagere n'ahandi ariko kubera yuko babafite mu mweko iyo umuntu azungurutse umukaba gutya gufite nka uja uwasuruka garuka ukaja bariya barabafite aho bazabageza hose ntaco tubiziho tubabona baje gusaba Neva ariko twabonye baje gushimira ikindi amakuru mfite nuko bafitemo ibibazo muri groupe yabo ya Kagara habayeho kugenda bose bari bagiye kuri business zabo baza kwihuza kugira ngo bakore giranye sindi umuvugizi wa mahoro ariko ndi umunyamurenge ko barakora competition kandi ntago twadukompetinga nabo no ntago abanyamurenge baba competinga n'abantu iyi purisi imwe yatuvuyemo ibyo bakora Dr. Sam. 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 Muraho neza nshuti bakunzi ba Sam TV1 aho murere mwese banyamurenge kazi tubahaye ikaze kuri Sam TV1 ndi kumwe n'umwe rukumbi mwite idubukazi mwite mama idubu mama Kongo ikaze kuri Sam TV1 thank you rakoze Sam ubundi uvuye turakwishimiye cyane merci ahubwo se uvuye he uzutibuka uzumera nki Sam za gusa utazi yavuye kwamona arashitse savuye ngira uvuye muri Texas uvuye muri Texas naje ndi hano turi muri Amerika turi muri Amerika turino
turi umugani wa Gasto. Ko tumwamamarije Gasto turagusuhuje amakuru ni meza nishimiye kukubona hari amazi iminsi myinshi cyane tudahura ariko kuba duhuye ndavuze ngo ntago wancika ntakwiyegereje kuri Sam TV1 n'ubwa mbere ukoze ikiganiro kuri Sam TV1 ese hariho Sam na Papa Legend hariho Papa kuriyaga ni biratandukanye ni nk'umusozi n'undi ni nk'isi n'ijuru ni nkakirungwa na nani ya ariko nkuko ubajije nta Papa Legend nta Sam twese ko nakoze ibiganiro kwa Papa Legend nari ngiye kuvuga ngo si ijyambere ariko nsanze nyine ni ijyambere iwawe kandi tugahagarike tuzakomeza aho duhuriye hose nzaza nkurebe hose kabisa. Papa Legend n'umuvandimwe tuvukana ku mugongo akora ibintu byiza kabisa by'ubwoko azamura abantu benshi cyane kandi akimura ibintu byinshi bya community yahindutse umucamanza w'umuhana w'akarere rero turamushimiye cyane umuvandimwe akarimo kabisa akaza karimo neza ya courage papa. Mama Idubu ntago twakwirengagiza ibiri kuvugwa hari iwacu hari abantu bazendukiyeyo hari delegation yagiyeyo mu izina ry'abanyamurenge ariko abanyamurenge benshi bari kubihakana ntago ari abacu bari abantu iriya delegation yagiye gushimira Perezida Neva w'i Burundi ndetse bashimira guverineri wa Goma. Ni irihe jambo wavugaho nk'umurwanashaka kazi ndetse nk'idubu nyaryo ni irihe jambo wabwira bari abantu bakunze kwitabana Akagara cyangwa se nyine ngo ni abari mu ruhande rwa leta ya Kongo iri kwica abanyamurenge? Ubundi hari umusaza wigeze kutubwira ngo imbwebwe yirutse cyane ngo izite inzira urumva bariya nabo bataye inzira gusa nta mwanya tukigiraho kubavugaho ariko ikintu kimwe no bavugaho imagine sinzi ntabwo navuga ngo nabanyamurenge physical gutya kubireba no kubyiyita sibyo ariko si abanyamurenge bafite ubunyamurenge kuko umuntu ufite ubunyamurenge ntago yaje sinzi ko ahubwo Neva yoshakisha umunyamurenge aho kugira ngo umunyamurenge ashakishe Neva urumva. Ikintu kimwe nabavugaho bari abantu n'indashima ari aho baherereye muri kote yabo ya FRDC byerekana kuko badashimwa n'ibyo leta ikora ntibabishima ahubwo babuze aho bafata sibyo. Ubirebye ejo bundi bahuye na Perezida Chirombo ariko wenda ibyo baganire babonye bidashoboka baje gushimira Neva. Ase nkubaze Sam washimira umuntu utasabye guteze bibaho ntabwo twigeze tubabona baje gusaba Neva ariko twabonye baje gushimira. Ikindi amakuru mfite nuko bafitemo ibibazo muri groupe yabo y'Akagara habayeho kugenda bose bari bagiye kuri business zabo baza kwihuza kugira ngo bakore girande ko barakora competition kandi ntabwo twadukompetinga nabo no ntago abanyamurenge baba competinga n'abantu iyi pulse imwe yatuvuyemo ibyo bakora ibyo biyita nibakomeze gusa bazogira ikimwaro. Ijambo Dr Kanyeki yavugiye muri Kenya yaravuze ngo ikibazo tuzabababarira ariko bananirwe kwibabarira. Biteye isoni kubona umunyamurenge uhaguruka kuri ingoma ya Ndayishimiye yahagurutse kutumara twebwe tutarabona ubutabera bwo mu Gatumba bagiye gushaka ubwiki bagiye gukora iki hari bagiye gushaka iki nimba Ndayishimiye dukoreye iciza naduheze gwasa ari hari yajyamye Burundi nimba kandi baradanganyitse reka nkubwire gawe ntwa makuruzi kuva mu mitamba kuva ku kirungo kurenga mu minembwe hari ingabo zatwigwaneho bagiye gushima Ndayishimiye ngo yagize gute ukuye gusa ico bagiketse bagiye kumushima imirambo y'abarundi iri hariya wenda barapfa none apana bazarendo bagiye kwihorera abanyamurenge bagiye kwica abanyamurenge ngo bashike bahura n'ikiguruguru c'abana bari mu isezerano bari mu gihuru cabo bari iwabo wo kwinjira mu mwobo w'inzoka ndigukome aho nico rero Ndayishimiye nabariya wasanga ari pore bagiye kumuhaburiye numvishije ijambo ubwiza ntibuhuye n'ubwenge hari umugabo muremure gutya wahagurutse avuga ijambo avuga ati yavuze ko bagiye kumuha pole ariko wanasanga mu kumukomeza wenda no gushaka inzira yo kuja gukirininga igihugu cacu banduje bohagera bakamuvugisha ariko biragatsindwa kubona umuntu uhagaze agashima ngo shimwe kuko wishe bari umunabanje na ba mama na ba data umuryango wose wawumaze bakamushimira bambaye costume nibwo nkibibona nje nibwo mbibonye pe. Wowe ntaco ushimiraho Perezida Neva w'i Burundi nk'umunyamurenge kazi nta kintu washimira u Burundi
president w'u Burundi yakoreye abanyamurenge yakoze iki never sinamuzi nuko naka kavuye mumenye simuzi yakoze iki mu banyamurenge ikintu ca mbere i Burundi novuga nta byiza bihaba kuri twe twiciwe mu Gatumba nza nibuka imwaro dukubitwa tugira ariko ni kagakunzi kari kadushutse nako aratwirukankisha inkambi yewe inkambi sinzi ukuntu yagizeho cyari president twisanga abagore n'abagabo ko barakubitwa gusa tutaza amakuru ariko nyine yamanyanga yiwe ariko ndayishimiye ndamushimira gute gusa icyo mubwira ngo nakura abarundi hariya atazaje gutwara batatu yarajanye miliyari iriya delegation iri mu Burundi iri gushimira Neva tubita Kagara cyangwa tubita bande ntabwo ari Akagara ni ibivume twarasibutse ikiriyo jewe narasibutse bari abagabo kuri amabona bagenda umunyarwanda umwe yaravuze ngo ninda zambaye amakote iriya ni inzara nabashonji narasibutse jewe nkidubukazi narasibutse ni nababona bagarutse bakabariza mu banyamurenge nzoza mbwa ngo hayi marihemo bari gushimira i Burundi ko bari gufasha leta ya Kongo gutanga amahoro iwacu ese hari amahoro leta ya Kongo ndetse mu bufatanye na guverinoma y'u Burundi bari guha umunyamurenge hariya muri Sud Kivu amahoro yose dufite muri Sud Kivu cyangwa mu bice bya Nord zafashwe ingabo za AFC urumva ihuriro AFC niryo riduhaye amahoro twirwaneho ubuzima bwacu kuva nababwiye ngo kukirungwa kurenga mu minembwe hari ingabo za AFC nizo zihari zigomba kuducungira umutekano nkuko zabyiyemeje nta mahoro dukesha FARDC ntayo dufite ikintu kitugoye gusa ni drone za ndayishimiye ariko nawe ndayishimiye ni iminsi umunsi wa gatatu drone zagwa mu kibuga cy'Ubujumbura niye strategy abanyamurenge bakoresha mu buryo bwihuse bwo kunesha zira drone ziri kwirwa zica abana bacu ziri kwica barumuna b'abanyamurenge niye strategy mwakoresha kugira ngo muneshe zira drone abanyamurenge nta mbaraga mufite abanyamurenge ntago dufite imbaraga zo kunesha ibica mu kirere ndetse natwirwa niho wenda sinzi niba mufite ubushobozi cyangwa dufite ubushobozi bwo kurasa zira drone bimeze gute indege zazihanuka buri munsi bazihanura buri munsi uzumva drone yagiye tizigaruka izigwa Tanganyika cyangwa igagwa ku musozi tiza zigaruka gusa Gisegeti yashoye imbaraga ziwe mu kugenda yongera uburemere bwa drone ubutunzi bwose yariyemeje aravuga ngo zagenda uko drone bayikuyeho bamenye strategy yayo niko aguri yindi ariko dufite ubudahangagwa bo bizaba muri twigwaneho ayiwewe bizaba bazazihanura baswe bazihanure azaruha hombe iherezo ry'intambara hagati ya M23 na leta ya Kongo urabona irihe ni bande bazatsinda bazanesha urugamba cyangwa se iherezo ryayo duhereza ishusho ya the end of this war gutsinda twamaze gutsinda kuba tumaze umwaka muri Goma sindi umuvugizi ariko kuba tumaze umwaka turi muri Goma tukamara umwaka turi i Bukavu tukamara imyaka 8 twirwaneho kiri mu minembwe intsinzi bakeneye niyi gusa hariya ko baratumura ivu ryari risigaye iyi ntambara niyo ya nyuma kandi general wacu yaratubwiye tuzayigwana nk'amadubu tunayitsinde n'ishema ryinshi 6 tugera mu mujyi wacu tumeze neza right muri speeches batanze bari abantu bagiye muri Kongo ndetse no mu Burundi gushimira bari abaperezida b'ibihugu byombi bya Kongo ndetse n'u Burundi bari kunenga u Rwanda bari gushinja u Rwanda ko baba bafite uruhare mu kwica abanyamurenge ese ririya jambo mwaryakiriye gute hano muri Amerika hano mutuye kandi hari bene wanyu bari muri Kongo mufite community nini cyane hano muri Amerika ririya jambo bari kugenda bakwiza muri ziriya leta byo kwangisha u Rwanda kandi arizo zishinjwa kwica abanyamurenge ahubwo bakikuraho ikibazo bakablaminga u Rwanda ririya jambo ni gute mwaryakiriye mama Idubu uzi umwana washonje uko wogira inzara nyoko yakwima ibyo kurya ukaje gutera nyina wundi wishubije sinsubira kuvuga birangire u Rwanda turushimira ubuhunzi bwaduhaye jewe ndavuga ngo mu Rwanda dufite agaciro mu Rwanda kurusha ko dufite muri Kongo sinza ndeka gushimira u Rwanda ariko bari abantu nyine bagwanga bose manyota duhere kuri manyota kuriya kuboko gituma kwakiza ni Kanombe bamuvuriye bari bamurashe aho yararashwa indege y'ikigariza kumutoraje kuvugwa tugize imana se turamubonye u Rwanda ko kabyara twogira imana tukarubona akagarukoso akagahaba Gisegeti yose yakigiraho cya ntibazi muze nuko bazi ko rutariyo ariko ruhageze bareka amagambo menshi ingotanye oya tiza zivugirwamo kuriya nyine nibyo bakiyaba bikora kandi
ikindi nkubwira tureke no kuguma kuvuga ku by'aba bagabo cyane abana b'iwacu bari muri ku rugamba mukomeze intsinzi turayifite dufite amahoro nubwo twadutegwa drone ariko ko turaje kuyakoraho gutya amahoro ko turaje kuyakoraho gutya kuba General Sematama kiri mu Minembwe abarundi baragiye FRDC kagenda Tanzania kagenda abacancuro bakagenda Angola kagenda abazarendo bose bagakorana n'abaturage ariko Minembwe ntirare mu maboko yabo umwaka urashize Minembwe iri mu maboko yacu urumva kandi bariya n'abana batagiye ku ikosi nkajya rindi bakoreye ikosi hariya mu rugo bazi wabo azamenya ngo hano hari igiti irivunzi hakamenya hari abarundi narabwiye ngo mukura karenge hariya hari imva za basokuru hari imva za bakaka iyo tugwana badushahira imigisha bitonde nukubera ko umurundi ari muri Kongo atariho avuka nta gakondo afiteyo nta gahunda y'umureba yo kumutwara muri Kongo nukubera ko abarundi bari muri Kongo d'abord Neva yaradanganyitse Gisegeti yamubeshe ubutunzi nigeze kumva Samia Suluhu perezida wa Tanzania avuga ngo Kongo ngo ifite inoro ngo bantu bose bokwishimira kujayo rero Gisegeti yarababeshe none akamabwira ngo mu Minembwe hari inoro mugende mukuraho bari abaturage mubone kuzimba urumva kandi ndi wakura intare mu byana byayo kuriya Sematama ndiyonyeganyega habe niyo barundi bokusanye zihe drone tiyonyeganyega hari araryamye ntaco no babwira iyo ngeze kuri twigwaneho nza numva no kwama mvuga mikoro yawe kamizima Komeze gushimira cyane ganiro byiza uduha mu byukuri uri umuntu ukunzwe na benshi yaba ari kuri TikTok kuri YouTube kuri Instagram uri umuntu ukunzwe cyane Leta y'u Rwanda ishinjwa gufasha M23 ngo nibo baba supportinga kujya muri Kongo no gufata bira bice byose yaba ari international communities abanyamahanga abanyamerika abanyaeurope ububirigi bwose twavuga abafaransa bo twarabarambiwe ariko se nimba u Rwanda rufasha M23 bitwaye iki turababonye nico nakubwiye ngo se turababonye se dore ikintu kimwe bashinja u Rwanda intambara iri muri Kongo yugarijwe cyane ku bwoko bw'abatutsi kandi nibaze ko mu Rwanda tuvuga imvugo nk'iy'abanyarwanda unyumva ntuwonsobanurira ikinyarwanda ibyo Gisegeti yashatse yerekana ko turi abanyarwanda ariko hari ijambo Perezida Paul Kagame yavuze nimba turi abanyarwanda bakeneye niba ducurana ubutaka bwacu twama twicara hariya tuvuga ngo aka ni akarere ka Kayonza twicara ariko nimba yemera ko turi abakongomani nahagarike drone mu bana u Rwanda ntaco rubazwa kandi twebwe abaturage si twebwe tuje kubahuza u Rwanda ubundi nico leta ihabereye nimba u Rwanda gwarinjiye twebwe tubaza leta ngo se ugo Rwanda gwinjiye gute ruriho gute nimwe mushinzwe imipaka nta munyamurenge nta murututsi ushinzwe imipaka ni leta ishinzwe imipaka ico gihe tuyibaza hazinjira benshi ariko u Rwanda nta ruri muri Kongo abagwanga kiriya gihugu ni igihugu cisobanukiwe kiva mu mateka isi itari ikeneye ko bavamo kiriyubaka kiri mu bikorwa remezo biteje imbere igihugu cabo kubyanga rero kandi umukongomani umuperezida wese w'umukongomani wa Kongo udatunza akaboko kuri Kagame abakongomani ntibaza bamukunda kandi abanyaeurope ntago bishimira iterambere ry'igihugu nk'u Rwanda bazi ko aribo bateje abakoloni bose tibishimira iterambere rya Afurika sibyo rero nyakubahwa Paul Kagame yari isobanukiwe azi abaturage je natangaye umunsi kuri Goma batera igisasu kiramigo twirangiza hejuru bagifashe izo mbaraga twari tuzi ku Rwanda rugifite ariko tugize Imana tukababona bakazi wacu tukabashimira tukabwira ati mwarakoze cyane ya Liza turwana ku musozo ntitwareka mu byukuri gushimira cyangwa se kuvuga ku muryango w'abanyamurenge hano muri Amerika hari umuryango uzwi cyane gufasha abanyamurenge yaba ari mu bikorwa byo gutabara mu bikorwa byo gufasha ababyeyi bacu basenyewe bahunze ni rero jambo wavuga kuri mahoro ndetse tubwire uruhare rwa mahoro Peace Association muri intambara iri kuba hari iwacu sindi umuvugizi wa mahoro ariko ndi umunyamurenge Minembwe yaratewe imyaka 8 tumaze mu ntambara ntitwahingaga nta soko ntaki ariko mahoro
ni ishami rireba bana bakagombye kugwara bwake kuko abatugwanya baba bikeneye bakagura musarake bakagura kawunga sindabona umunyamurenge wishwe n'inzara kandi ndabishimira amahoro cyane 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 mu byumve ko abanyamurenge tuzirikana ubuyobozi bwa mahoro ishiramwe amahoro gishize hamwe rikavuga ngo abanyamurenge ntibazicwa n'inzara bahari Imana yo mu ijuru izozikura buri muntu wese uzi ko azagira ya madolari 30 cyangwa 20 cyangwa 10 watanze uzumenye ko ari umwana wagaburiye tanka tukigira ngo abana bacu reke kugwara bwake ariko iyo tuguze musarake mahoro niyo yabikoze amamatera wabonye impunzi zari zavuye Uvira ziri Kamanyora amamatera barajyamye ibirengeti barabaheza mahoro mana simbi njewe iyo ngeze ku munyamurenge cyangwa kuvuga ibyiza by'umunyamurenge nzambura amagambo nkoresha ariko umuntu wese ufite uruhare muri ibi bintu by'iwacu mu gufasha ndetse no kumvikanisha ikibazo cyacu ndashimira cyane abantu baheruka kuja kubonana n'abantu bakomeye hano muri Amerika barimo president wacu Douglas Kabunda na Nema na Nyasezerano Imana ibaho umugisha kandi bayobore ibatiza ubwenge ibatiza imbaraga no kumvigwa mu bantu iyi ntambara nituyitsinda hari abantu bazambara ikamba abandi bagashweko dushaka ko tuvuga kuri mission nkuko mwabarebye bari ku mateleviziyo niki mwabasomyemo mwabonye ari intego bagamije hariya muri Kongo yego barabagiye muri bitwa abanyamurenge Global Advocacy ira groupe yagiye niye vision mwabonyemo niye ntego bashaka kugeraho awenda kugira ngo umunyamurenge wese ahari abimenye kubera ko ubuzima bwabo bwaba burimo nabo bari yubarebye uyu muntu afite umukoresha adakoreshwa n'ishaka n'uwari we arayobogwa kubahamagara Kinshasa bazogera n'ahandi bagere n'ahandi ariko kubera yuko babafite mu mweko iyo umuntu azungurusha umukaba gutya gufite nka uja uwasura ukagaruka ukaja bariya barabafite aho bazabageza hose ntaco tubiziho njewe ahantu nzovuga ngo hagiye kuvugirwa umunyamurenge na ahantu nzaba nabonye ubuyobozi bwa AFC ubuyobozi bwa mahoro ubuyobozi bwa ineza yego nibwo nyine nibumara kugera nimbona hari nkabona ari kuvugisha umuntu nzavuga ati ahantu bafite umusaruro nahantu manyota yagenda nuza uziko sekuru wa manyota yisha umuhano w'abasama urashira iriya ni ibintu bimwe bibi iyo badasenze manyota ganti yagize yabaye nkabene wabo ngo basenge bikure hiyo mivumo abatabizi iriya ni byabimukurikira Muniga ntama yigeze kuvuga muri Arizona aravuga ngo ntazararatisha umuntu ngo ashimiye Imana ngo ko Imana yamukuye ico caha ariko kubera yuko atihanye bivuye ku mutima nubundi amaraso ari mu kuyamwa buri gitondo ari mugoroba nuvuga ko Pastor Seba ararayisha umuntu buri munsi apana umwe ubunyene ntayica bumwe ari mu gutumya drone igahaguruka ikaja kwica umuhana yica abanyamurenge cyangwa yica abakongomani azanywa amaraso y'abanyamurenge azanywa nibyo byo kujya bimutunzi Bujumbura cyangwa yica umwanzi w'umunyamurenge umwanzi w'umunyamurenge kandi ari we mwanzi w'umunyamurenge arica bwene wabo uriye neza iwe niwe na wawundi nimba ari makanaki ngo ise n'umwe na nyina n'umwe ese ngo ari he Pastor Seba ndari mu karuri hariya kwa Neva ariko yemwe nukuri ari mu karuri mama idubu reka ngubwire Samu reka ngubwire uzakora ikintu cyose Apotre Huduma ni wavuze ngo kirazira kubona umwana w'umunyamurenge wawifata nabi muri ibi bihe turimo kikasura kikanazira kugurisha ubwoko bwawe kwanga ubwoko bwawe my dear umuntu wanga twigwaneho takagira amahoro pe umuntu wanga twigwaneho nta mahoro azagira ntayazabona inzavuga nishika muri twigwaneho nzoza ngenda mesa amasogesi niyaza cafura kurusha ndenge mu minembwe ariko umuntu wanga twigwaneho kandi aba bantu bazagira ikimwaro twadutaha bagasigara hano ariko uzi kubona amahoro iwanyu wagwaniye kamanyota wabaye muri mahoro amahoro akaboneka akananirwa gutaha kurumva ico kintu Maidubu turagushimiye cyane kuri Sam TV 1 Dr. Sam yarishimye cyane kuganiriza neza turabukunda cyane kandi komeze uvuganira ubwoko gukora subscribe kwidubukazi muje no kuri TikTok mungurikire niho nzanyirwa nirukankana na Muniga ntama guys kuri TikTok bitwa ne Mama Idubu Idubukazi nyine Idubukazi guys abakunzi ba Sam TV 1 restaurant yemwe abantu mutuye muri Austin fite restaurant ngo barayizi ducuruza brusheti ibiryo ufite ubukwe iwanyu roko ndaza guteka mu bukwe urumva mu kwa gatandatu hari ubukwe bambwira ngo uzoze guteka abantu mfite restaurant yitwa Chevo Cuisine muzoza modaringa website irahari Sam ndayimuheza uze kubishira ukora delivery ahantu hose
delivery hano muri Austin. Muri Austin. Yego. Okay. Ukaza kubitora. Okay. Yego. Guys, mukore subscribe ku idubukazi. Reka nzoza mbona udufaranga nyohereza abana bareke kwicwa n'ubwake mwo kagira imana. Umunyarwandakazi uri umunyarwanda wumva ikirimi cyose uri kuvuga kabisa ukunda brushette nziza isize agasenda hejuru mugane kwa mama Idubu kandi afite mwumvisha ukuntu yitwa Cheva Cuisine turakunda cyane kandi nawe utaha very happy to see you very happy to see you man go mugisha kabisa turi kumwe yes murakoze guys bye yari Dr. Sam K ko yarashize imyaka myinshi ariko nibaza impamvu kumbura ibintu nk'ibi hariya muri Amerika hari umuntu ubikora neza ubiteka neza speciality ye ni ibiryo nk'ibi ngibi bya Kinyafrika sheri uzi ikintu kimbabaza nuko iyo ngeze hara muri Amerika yego buriya nkumva ibiryo nk'ibi ngibi kandi buriya sinabona n'ahantu na hamwe mbigura baby why ubutani bizongere kubaho muri Cheva African Cuisine bateka neza umwihariko nk'uyu nguyu brushette ibirayi bisize ibitoki amasambusa ibintu byose bya Kinyafrika bibi bakorera hehe Cheva African Cuisine ikora muri Texas muri Austin none si ubwo mbishaka byangeraho gute hari ukujya kubyifatira hari ukubikuzanira cyangwa ukajya mu rugo bakagutegurira ukabirira nk'uko waba uri kubirira iwawe muri salo nta ntuzakumbura ibiryo nk'ibi ngibi ngo ubibure Cheva African Cuisine igisubizo ku bantu bashaka ibiryo bya Kinyafrika kandi bitetse neza Batinyuke muze dufatikanye nibwo tuzihite imbere iminsi yacu we yose ni ibyawe ntabwo ni ubwawe yose ni ibyawe. Hey y'all come look at this. Dr. Sam. Dr. Sam. Sam. Dr. Sam.